Okurujirira ahari Junior akampurira uri kuriranira ahabwa kabarore nagira ngo bwahati atungira abantu bakwingana 13 abari kwenda endangamuntu ngo kandi ahari yabo hariho abakwingana 500 abahandikise okugira ngo batunge endangamuntu ensya twayisa renyozi ningashitwaga tugarire endangamuntu 13 twakora nawo tuhandika n'abantu abasya batakihandikisaga bitanu 500 kandi tucatambura tucabyo mu parishes akampurira yasima omukama oyo ahabo kube cyo kureberaho ari kugira ngo okwija koye kugira ngo habase kutunga endangamuntu ensya nicetera abantu omuri toro okugira omuhimbo okwejumbira omuhuru niyemwe okurenewinga kadi ya King ekito akora successfully kandi tusima Paris n'ubutegetsi bwo no kutoa opportunity okwija tukarenewinga kadi ya King. Christine Nyakaisiki ori Assistant Registration Officer ahabwa Fort Portal City ya Chamya ngo bwahati omuntu ayine kufayo kureba ngo yatunga endangamuntu ensya abo kugira ngo neja kwanekozesibwa omukutunga obuhereza bwa government okutera karuru okutunga emirimo niko kwiga abantu okugira ngo bejumbire omuhururu batarinda obwire bwa muheru noija kwesanga nikituyamba mu bintu bingi muno okutunga obukonyezi kuruga mu government mu marwaro mu kusoma abakutaga scholarships business abakora business tokukora business azino URN banetagendanga muntu mu banka no kutambula sazino bokubenyendanga muntu ya no so agenda mu East African country utakozese passport. Nyakaisiki yagaruka yashoborora ngo bwahati ehurireji egenderire kureba ngo bagaruka benanga muntu eziliyoni ziwaho hamwe na no kwandika abo abari kwenda kutunga enanga muntu omurundi gwabo go kubanza ahabwa bakuru ahamwe na nabato mucejumbire kukumwa muhurire mugenzi wangu kuyaya kibazaho tuyo ntuhandika omuntu wena takihandikisaga nitumanyisa ntuhandika kuruga hamwana we kiro kimu mpaka iyo bokubanomanya tukihandikisaga ori muhicirura obukama obwatoro Calvin Armstrong Romere yasima abanira abo kwisya hihi obuhereza ombantu ari kugira ngo abantu bashemerire kufayo okureba ngo bazandikisa kugira ngo batafeirwa omugishogo. We are encouraging every Toro and generally every Ugandan to renew their national IDs because these new ones have got better features. Bitu Junior akampurira owanira yagaruka yahiga abanya-Uganda okureba ngo nibahayo omuntu wena owanira orabashabe sente omubwiro obu obo kuhandikisa endangamuntu gara endangamuntu teri yes tine sente zo kushashora. It is free of charge. Tare sente zo kushashora kushese kujyana garenda muntu ogo mu reportinga polisi ningasha ama office gate ehurureji ekatanika 2005 kwezi kwa 5 umwaka gendere kugira ngo abanya-Uganda zabo ziliyoni zenaho na nezo ezahwireho babasagaruka kwandikisa na bwanyuma batyo batunge endangamuntu ensya. Makraga gashakwa Justin Nyakaisiki ahabwa Tayari West.